Ka All Jaintia Contractor and Supplier Association AJCNSA haka general meeting kabalalong menta kasmi kala kerpat ya ka sorkar ben pelat no ya ka bil badang sa jong ka JJM. Ya ka general meeting lapenlong hayeng trekam ka kur pawas yang syai ka badan hayalong. Hadin ka jingalang Presiden ka seng ma welcome langi habak keren syakilat ptai kubor ulaong. Ha ka jingalang laya keren ni kibabun ki kam bayadei na kabenta ka bahakamiat jong kinong pre kontraktor. Ula pentip baka bil jong ka JJM kala sateng di kibun tulikis nam namar ka jingbam siu ka sorkar bat ha kini gisngi ki baladam ka sorkar kala yo lai spotlight punriu klur tam bat lakmi linti baka sorkar kan siu no ya ni kapisa Henry namar ka jingbam hun halor kumno ka jingsiu kumta ka sengkala penbet banyak kendu shwa bat chief engineer ban perkhat halor kania. Syuk layat hu badun ki kontraktor kimpat syai habaya debit ka clearance certificate ka sales tax hakaba on tho syaka sorkar ban pensyai halor kania. Ka sengkala kerpan ya ka sorkar ban pelait no ya ka bil badang sa jong ka JJM lem kumta ka seng kan perkhat da ka wepat ka senjam. Yung All Jaintia Contractor and Supplier Association di penman ye gani ga general meeting hari thau dia ichibon ki kamu yo berkat ne benda ki mlang salang yang ki kontraktor khamtam ye gani ga bil yang ga jajam kepada ya te ko de bon teli ki snam ko ka sarkar dok kat kini ki skim ye go play ko online kam tamban se habdom ye gani ga jing lang ne ga sni de yo ye klam de yo ye penjur wata i dasnya thoi wata de e ga sarkar kama les ma le pandru krum rupawa la tengka wada snia wada em gani ga fan tenaga tagada i kam ga Jaintia kontraktor isnya komen wata wa de yo i kami gatu halor gaten le yo sar ka sarkar pem e ge i de jing hun hadok kat kini gisni wata ada em kata jing su kum to ko sapun sia su i kam se kam te i gani da du bila di penci da du bila di chemo chief engineer habis patri i kam go Jaintia la de kulari wa wilai lang chiru ko ka kasi Jaintia kontraktor wa open scam i gani jing su yo masaka da saka wila i em ga jing ya klurmar halu ya to wa kani ya clearance certificate lemba yo ga siltax i gani lam em chem jing modika i rang ya percaya yo thoi chiga sarkar wa yo open sia tho ga i ha ga wan ga dor charge biang ga i ne gani ga clearance certificate yo ka pan ga yo hai tip jen tip yo i to wa ya link ko GST tam ga GST hado kat kini gisngi te pinyo man mo de bon gilti ko wa myeto kat kam gamon yo kontraktor i gani la de percaya ka kam ga general meeting ni wo to open tho i chiga sarkar wo i gi i de go rap sia tho pa ba ha go wan ga dor wo i gi gani ga clearance certificate kata to ga jing pasnya ni ga general meeting sagawin la gani ga general meeting yang i to wa ila open money gani to wa ga sarkar wo le matlab re gi ini por se por hawa to su gi bil la ma do kan kini skim su ne kata kada i kam ga Jaintia kontraktor and supplier association yang i percaya ri gani la to su smart na ga sarkar i mi de ga cha wat hado kalau bel yang chief minister la da wan ye chem minister la de chem no ro ki ni ki la de chem no ri kam ta i ne ga Jaintia i sesi sen korban i ga sarkar wo pelai lut hina ga i ga bil kata to ga jing kwa yang i kontraktor ku am po ga Jaintia ko maya ga i ta to man ni da pan mani kan i ga meeting lembayong ka presiden pada ya luti ga ni ga sen bo man go pelai bai la luti ga ni ga wan ga jing ya kod yang ga general meeting ni ga sni i ta to man ga jing ya penbaik pensori ne benda ga ni ga general meeting de yo isibon gi jing iklaman rei kita to man jumut dan ne to kam ha ka sen kontraktor i de bon gi mambar le go da siasi o to le ga sarkar ni de bon go hong tan ya lai kam ta ni kam tan rei nga dang ong yang chon pa choi ga yi ga sen jam lai le dia om pelai dia ga mestem go hemban se de hap tho i ga la ti de wa
tak dor hal tu kamu tak kini kebil kamtam ia kebil JJM ne bahaitan le borsen kini ke sarkar jo sar jo hi kata kejing le chiliang hagu gi benda kar kam sam ki skam khan le gi kontraktor yo gi kata kejing siap stigi betul memang baik kam betul mulai ga agar kam sencar kada baik dan negeliang di departemen le bun ki wa negeliang yang di departemen go bun nuro ki departemen bun hagini ka hagini kotar hadokan ni bun gi ko mem yo bosa ne kata gadau ikam ga session le habi tho 3 kata ne bahayo ti hewani dorum yo kon gi pli kontraktor ki chim de karam go chim de cha de bon ki wa le kata gador go bon go se asi de bon go wa stom de bon go pep skor gi kon de bon go sa ram cetu ni lemba go mlai kan ni kepil go kini ti ta pen man yen ni ga jan ting ha kan ni ga tha ti ta da ni nga ja bless you